Yarana o Whariua Amelia Vo, preteni no te tāti a Whariua Nouvelle Génération. Te unei tātou i no te tuatapapara ai te parau no te i awha i raro nei. E te whaatupua tuara o toi te teimau imi awhawha, ianen hei e tatahia te whiwhia. Te reango, te whātupura mātou Imir Awhawha. Te reo mahana e tupu i te whare oire nupuna auia, i te mahana matamua no Februari, te teiti mua. Wharere atu o toi te tāwana oire. O hare mātou ani ana, marururo ia tāwana no tōna whari amea mātou. Te tauturu nera ona ia mātou no tera opuara, horo me ona te mea whare oire no te whātupura e tera oroa. Nei te i e whawha e roa mai, e hare tera whawha hia. Te whānu tera mana no te ofo aho e prohia tera geotechnisia, ana he haramei he opua e tua tapapara mo whiwhi e tupu, e nenhe e tupu no tera awhare roto tera moua. Ora hope ana o mama. Haramei tauturu te i e mana, te vera te whanana tera, nā te iupuputu o tato o te whawhano sita, ani tō mātou ti te mo tātahimine no puna au ia hoa, hamai turu te eri ohipa, no te tauturu te e piti ahuru mau au utua whare e ngone ine.